Dajte sada neku izjavu, pošto ide video. Mi se baš mnogo i ne znamo, mada smo se sretali u hodnicima, ja nisam predavao, mislili bi kontra smjena. Nekoliko vas samo znamo ovako iz grada, ovog fotografa na ulazu upravo. Ja sam Zoran Pešinović, bio sam profesor istorije, onda sad sam nekoliko godina direktor, a u tom smislu isto im je dobrodošli u svoju školu. Drago mi je da ste tu, evo imam komšije, do večerašnjih problema. Da ste došli u ovom nevremenu, to je dokaz da volite gimnaziju, to je drago. Danas je dan susreta raznih generacija, jutros u 11 sati su se okupili oni koji su danas obilježili 35 godina mature, 40 godina mature, a bilo je onih što su obilježili 65 godina